Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Scott TV Show, turasuje aho muhereye mwese twifuriza amahoro aturuka ku Mana, twizera ko mumeze neza, twe ni amahoro. Tubaha ikaze mu mwanya makuru yacu twabateguriye y'uyu munsi. Uyu munsi ni tariki 2 z'ukwezi n'ubundi kwa kabiri 2026, aho tugiye kugeza amakuru yacu tuza kuyahera n'ubundi mu misozi miremire y'Umurenge, tubwire ko abaturage bameze nuko situation imeze y'umutekano muri kariya gace. Rero umwanzi, reka tuhere n'ubundi mu Minembwe. Tuza guhera mu Minembwe kubera ko niho hari umutekano utifashe neza muri kariya karere. Ahari ejo imirwano yarabaye, ariko kandi muri gitondo abaturage barakinguye, barabyutse, baracara amahoro, ariko kandi ibintu bikomeje guhinduka isaha ku isaha, ibintu bikomeje n'undi kuzamba bitewe n'umutekano utifashe neza mu karere. Mu Minembwe hari ejo umwanzi yarateye mu gitondo cya kare, babyukiye n'undi batera ibitero bikomeye cyane mu marembo atandukanye mu karere ka Minembwe. Umwanzi yarateye za Bidegu, umwanzi atera za Karingi, umwanzi atera mu Rugezi, umwanzi atera mu Mikenke. Ni igitero twavuga ko cyari igitero simusiga, ni igitero cyaje gifite imbaraga, bari baje babyiyemeje, bari baje bavuga ko bagomba kugira guhita bafata Minembwe, byanga bikunda bagomba kuyifata kandi bigakunda. Twirwaneho, mureke tubabwize ukuri, twirwaneho ni ingabo zatojwe, ni ingabo ziri kumwe n'Imana. Iyo hataza kuba ari Imana, mu by'ukuri umwanzi aba yaratumize bunguri, kandi ntituba twaramenye aho dukwirwa, kuko umwanzi icyo dushaka ni ukuturimbura, ni ukutwica, ni ukudusenyera. Umwanzi yagabye igitero cyari gikomeye cyane, cyaturutse mu Bidegu cyane, aho amabombe zariko ziraswa, amabombe yarimo araswa cyane mu Madegu, ariko kugeza naho ingabo zatwirwaneho zongeye kubakubita iz'akabwana, barabakubita, babageza mu marango ya za Bicumbi. Iyi mihana yose umwanzi yaraje, hose aterera icyarimwe. Umwanzi atera afite imbunda ziremereye, umwanzi atera ni ukuvuga ko baje bakatinze bihishe, bivuga ko hari umugabo, hari abasore b'Abanyamurenge bagenda babereka inzira, babaye muri kariya karere, babaye muri ya misozi, bagiye bajana n'umwanzi ingabo z'u Burundi, FARDC, Abazarendo, ingabo za Tanzania ndetse n'izindi mitwe yitwaje intwaro. Barakatinze baca inzira za Panya, aho twirwaneho bari bazi ko twirwaneho ari bahore buce kugira ngo badahura nawe, ariko kandi twirwaneho kubera amayeri, kubera ibihe amazemo iminsi n'undi zo kugira by'imirwano. Twirwaneho basanze umwanzi yasanze twirwaneho yafunze inzira zose. Rero twirwaneho yitanga umwanzi, yitanze umwanzi wari waje mu Bidegu, arakwitwa arahunga. Umwanzi wari watutse za Karingi, arakwitwa arahunga, ndetse n'uwari watutse Rugezi na Mikenke, aho hose umwanzi yarakwitse cyane, baramukubita byimazeyo. Umwanzi, icyo twavuga nuko hari ingabo z'Abarundi zafashwe, ingabo z'Abarundi zafashwe, kandi twirwaneho irazifata. Aya ni amakuru duhagazeho. Ingabo z'u Burundi bafashe mateka, babafatana n'ibikoresho byabo, babafatana n'imbunda zabo zose. Bafashe Abarundi 5 matekwa hariya mu Karingi, aho umwanzi yagerageje kuba yagerageza gufata
Minembwe yasizoye yavuze ko agomba gufata umwanzi byanga byakunda, bagomba gufata Minembwe byanga byakunda. Twirwaneho ibarya kava, imaze kuba rya kava irabakubita bamwe babura inzira aho bari buce, niko guhita basakirana na Twirwaneho irabarasa cyane, babona ko nta yindi nzira basigaje, niko kumanika amaboko, imbunda bazishyira hasi, Twirwaneho irabafata. Bafashe abarundi 5 harimo umuntu ufite ipeti rya kapiteni, bamufatiye hariya mu Karingi muri Sepake. Amadubu, kuraje cyane ku kazi mwakoze, kuraje akazi mwahuye nako gakari gatari koroshe uyu munsi. Twababwiye ko iyi ntambara y'uyu munsi yari simusiga, yari intambara aho umwanzi yari afite kuba yagaba ibitero ahantu henshi icyarimwe kandi agafata akarere ka Minembwe. Ariko ibyo bari biteze siko byagenze, bamukubise cyane baramuhonda, arahunga, bamwekeza iyo ruguru muri iriya misozi yose n'undi yegereye za Minembwe. Aho hose murabizi ko uyu munsi yari ku cyumweru, kandi ku cyumweru abantu biteguye kuja gusenga, ariko kandi ibitero abantu benshi ntibigeze basenga, bamwe na bamwe nibo basenze kubera ubwoba ko Minembwe yafatwa. Abenshi bagiye banandika bavuga ko yafashwe, Minembwe yafashwe, ariko kandi siko bimeze. Hari benshi bavuze ko Irundu hafashwe, siko bimeze. Gusa umwanzi yagerageje kuza Irundu, yagerageje kuza kwambuka, ariko kandi amadubu aramwitanga, aramukubita, arahondagurwa, arahunga. Nta dubu bigeze arenga Irundu kubera ko amadubu yari yamwitanze, ariko baza kumukubita, arahunga. Aya marembo yose twababwiye yari yatewe uyu munsi, amarembo agera 6 yose yateremwe icyarimwe, amarembo 6 yatewe icyarimwe, harimo Rugezi, Gakenke, Karongi, Irundu, Karingi na Mikenke. Aho hose umwanzi yatera icyarimwe, kandi gahunda yari imwe gusa yo kuba banywera icyayi mu Minembwe. Ariko kandi nubwo umwanzi yateye, Twirwaneho ntigeze icika intege. Umwanzi yahunze, arawumiya, bamukura ibikoresho, ndetse agenda tumva atabona. Bitewe n'iki? Bitewe nuko Twirwaneho yari ihagaze. Andi makuru avuga ko ari Koloneli wa Hibu wahasize ubuzima hariya mu misozi miremire y'Umurenge, bamukubise, biravuga ko bamukubise agashoka, ubu ngubu akaba atakirimo umwuka w'abazima. Ayo ni amakuru twabashije kumenya, twabashije kumva, ariko kandi tukadutoza. Ariko kandi uyu mukoloneli wa Hibu akaba yahitanwe n'abantu banze agasuzuguro, n'abantu banze guta igihugu, bakamukubise agashoka akahita hasiga ubuzima. Aya ni amakuru twabashije kumenya muri kariya gace kari hariya mu misozi miremire. Bwije umwanzi ageze za Biraro2, umwanzi wari uri hariya mu Mikenke. Murabizi ko umwanzi yari yafashe Mikenke igice kimwe, ikindi gice kimwe cyari kirimo Twirwaneho. Abaturage bahungiye mu isambu, bahunze hafi ya bose bitewe n'umutekano utari umeze neza, ariko kandi Twirwaneho iza gufata igice kimwe, umwanzi nawe aza kwiharira ikindi, ariko kandi biza kurangira bamukubise, bamwerekeje za Biraro2. Murabizi ko biriya bice byose za Rwisakuku, Biraro2, za Baruta, Point0, aho hose umwanzi niho yuzuye ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo za leta Kinshasa ifatanyije n'abazarendo, FDLR ndetse n'iya koalisiyo yose yariya Kinshasa. Ni ukuvuga ko umwanzi warera mu Mikenke batandukanijwe n'umwijima, ariko kandi umwanzi yaje afite na drone cyane, yashishije drone muri ya mihana. Twabwiye ko na Rugezi habayemo intambara itari yoroshe, kandi Rugezi hari amazi kangahe harimo kumvikana amasasu menshi cyane,
ariko twirwa ntihaje kubasubiza inyuma nabo irabarasa cyane barahunga. Ibi bintu byose mubona biba umugabo Kongoro yarabivuze. Ibi byose mwagiye mubona Kongoro niwe wabipanze. Ibi byose mwagiye mubona mu minembwe bikoreka ni Kongoro umugambanyi wabikoze. Ejo bundi aho yasohoraga audio avuga ko leta Kinshasa nta mugambi wo gukorera jenoside abanyamurenge. Abanyamurenge barabyumva bararyamagana ijambo yavuze. Amaze kurivuga abantu bamuhereje audio atandukanye nundi bamucaha abenshi baramutuka kubera amagambo yakoresheje atari meza avuga ko leta Kinshasa igomba gucungira umutekano w'abaturage. Ntabwo leta Kinshasa ifite kwica abaturage ba Minembwe ndetse n'abaturage b'abanyamurenge muri rusange. Rero iri mu nshingano za leta kubungabunga umutekano. Tukibaza leta Kinshasa guhera imyaka myinshi ishize, imyaka hafi 9 umwanzi atera buri munsi, kandi leta Kinshasa mwabonye za drone zoherejwe mu baturage ni leta Kinshasa. Mwagiye mubona amazu asenyuka, ibitaro bisenyuka, leta Kinshasa yabikoze. Kubera ko uyu muntu wigize umujyanama leta Kinshasa aho yagiye avuga amagambo atari meza, avuga ko igisirikare cya Kongo kitogirira umunyamurenge nabi, kandi kugeza ubu ngubu kikaba gikomeje kubamerera nabi, kubarasa umunsi ku munsi, bakomeje kuboherezaho amasasu, bakomeje kubohereza za drone. Kandi intambara bare mu mugezi drone zakoreshejwe nyinshi cyane, ariko kandi hamwe n'Imana umwanzi arakwitwa aratsindwa, arahunga, amukurikira kugeza naho bamwijije ishamba. Rero Aduyi yaje ijoro anyura inzira y'urukatiriza aho nundi yarayobowe n'umunyamurenge, nundi bahagurukiye kumara, nundi abanyamurenge bahagurukiye kumara bene wabo, nundi agerageza gukwepa inzira y'abatabazi. Bwakeye ari hafi nundi n'umuhana w'Irundu, abasore ico bakoze no kumufungira inzira. Kandi habaye akazi katari koroshe, akazi gakomeye cyane, kandi tunabibashimira. Bahise bamukubita ku kanya, bamukuraho imbunda 24 n'amashini gane imwe namba box 27. Imbunda twabashina mashe kumenya ni 25, ariko kandi ahene makuje nabashe kumenya ni 25 n'amabox 27 y'amasasu. Aduyi wari waje inzira ya Madegu yakwiswe cyane, arahunga. Rero akarere karaye umwanzi yahunze hafi ya hose, usibye umwanzi nundi wari muri Harambikenke nundi araye hari aza biroro mbiri, kandi hari umwanya mutoya isa nisa ashobora kugaruka agatera. Ngaye nguko uko byifashe. Rero abantu bahumurike, abantu baragize ubwoba ko Minembwe yafashwe, bari bavuze ko Irundu Bidegu yafashwe, ariko kandi twirwa no iracahagaze neza, iri mu murongo. Umwanzi iramukubita kandi azasubira inyuma, kuko urwanira mu kuri ntazatsindwa. Aduyi wateye Rugezi yasubijwe inyuma arahunga. Aduyi watutse za Nyaruhinga yakubiswe cyane asubira inyuma. Aduyi wateye Mikenke yasubijwe inyuma, araye n'undi aharejo yaraye n'ubundi za biraro mbiri. Aduyi wateye za Bidego ndetse ajabuka Irundu yasubijwe inyuma wese, bwije bamujabukije za Rwiko. Leta Kinshasa gahunda yayo ikomeje gupfa, gahunda yayo ikomeje kubapfana umugambi wo kwica abaturage, wo kunyaga ndetse no gusenya. Ariko rero reka tubashimire, ariko kandi abaturage barakinguye nta kibazo. Mikenke ntibararwana, Gipopo naho baracameze neza, twirwa none bacunga umutekano, ndetse turashima Imana ko ikomeje kurinda abaturage bo muri ka gace, ikabatiza ubuzima. Gipopo na mahoro, muco hagati na mahoro, guhera za Bikarati kugeza za Kamombo, Kabara, za Mutanoga, za Nyamara n'ahandi hatandukanye. Hose mu by'ukuri baracara amahoro, Amadubu akomeje gucunga umutekano, kandi ibintu bihagaze neza birashimishije.
nubwo bitoma 100% ariko kandi twirwaneho ikomeje gukora akazi neza muri ya mihana yose, kandi no ku Ndondo kugeza aya masaha uyu munsi tuvugana nuko ino nabo babyutse neza, nabo bameze neza hirya no hino impande n'impande, imihana itandukanye barashima Imana ikomeje kubarinda umunsi ku munsi. Iriya mihana yose igize Bijombo ni amahoro, umwanzi nabo baracyarimo mwumva aracyari kure ntaragaragara, umwanzi azakwitwa kandi azasubirayo nabi. Umwanzi w'Indondo Bijombo ahereye za Gafinda, umwanzi wa Bijombo ahereye za Kirungwa, kandi amadubu ahagaze neza. Twirwaneho ifite gahunda n'ubundi yo gukubita umwanzi ikamukubita ahababaza. Amakuru twabashe kumenya ako kandi na Rurambo naho ni amahoro. Hari force twabashe kumenya tuzabibabwira neza, ariko kandi hari force yatabaye, kandi tunashima Imana ko ikomeje kohereza abarwanashyaka. Hari force yatabaye tutobabwira ibyayo ngo tubive imuzi, kuko twaba n'ubundi tubashize muri insécurité, ariko kandi umwanzi agiye gukubitwa kandi azawumiya. Force ikomeye cyane yamaze kugira gute kwerekeza mu bice by'imisozi miremire, kandi muri Plaine de Ruzizi umwanzi ari gutegurirwa ikintu gikomeye, bari kumuvugutira umuti. Twababwiye ko amakamyo n'amakamyo yamaze kugera muri Plaine de Ruzizi atafite umubare. Mu misozi miremire naho hari aho umwanzi bashaka gukubitwa kugira ngo bahurize hagati bakuremo Uvira. Ikindi gice kandi kigomba kuzamuka kikarenga mu misozi miremire y'Umurenge, kandi tuzababwira amakuru yacu ubutaha, ariko kandi bagezeyo tuzababwira ibyayo, ariko kandi hari force ikomeye cyane yatabaye, kandi tubishima Imana ko ikomeje kubafasha. Ngaye nguko uko bimeze hirya no hino ku murongo w'urugamba. Masisi naho hamaze gukomeje kuba imirwano ikomeye cyane, aho nabonye agace ka Gatoyi M23 imaze kukigarurira, kandi umwanzi agakwitwa cyane akawumiya. Rero Imana ikomeze irinde abaturage bayo, Imana ikomeze irinde abarwanashyaka, ndetse kandi ikazabafasha bagatsinda. Rero nayo twari tubafitiye y'uyu munsi, ariko kandi tunasaba mu by'ukuri Imana kuko ikomeze kubarwanirire ibafashe, kandi tubwire ko uyu munsi amakuru twabashije gukurura muri kara gace nuko ngo uyu munsi umwanzi yatakaje kurusha indi minsi yose yagabye ibitero kuri Minembwe. Ayo ni amakuru twabashije gukurura. Umwanzi yapfushije, umwanzi yatakaje cyane bishoboka byose, aho umwanzi n'ubundi yatakaje ingabo nyinshi, umwanzi yatakaje ibikoresho, umwanzi uyu munsi bikaba bivuga ko ari wo munsi umwanzi aduyi yatakarije kurusha indi minsi yose bakoze urugamba. Urumva ko twirwanaho ikomeje gukora akazi neza kandi mutuzo. Rero hirya no hino harakomeje kuba intambara muri Irani, abantu benshi bakomeje gupfa, abaperezida bakomeje gupfa, abakuru b'ingabo ndetse n'abandi batandukanye bose bakomeje gupfa bitewe n'imirwano ikomeje kuba muri kara gace. Rero Imana ikomeze barinde, mugire umunsi mwiza. Turakunda mwebwe mutarakora subscribe kuri Scott TV Show, tubasaba mugende muyikore kugira ngo n'umundi muzaza mubona ibiganiro byacu ku gihe. Hasigaye inama zacu tuzikeneye, kandi na subscribe yanyu, share, like n'ibindi bitandukanye mu bikore kugira ngo n'undi bizaza bitworohera kubakorera n'undi amakuru mudushigikiye. Murakoze cyane.